Muganga Denis Mukwege yatangaje ko aziyamamariza kuba perezida wa Kongo mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turangiza wa 2023. Mukwege no munyekongo wamenyekanye cyane nyuma yo guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel muri 2018. Iki gihembo yagiherewe kwita ku buzima bw'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mvururu zabaye mu gihugu cye. Mukwege w'imyaka 68 ari Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo yabwiye abari mu cyumba atangarijemo ko aziyamamariza kuba perezida agamije guhosha ikibazo cy'umutekano n'ubuyobozi budafashije. Mu ijambo rye yagejeje ku mbaga y'abamushyigikiye yagize ati: nemeye kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muganga Mukwege yashinze ibitaro by'ahitwa Ipanzi hafi y'umujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo. Aka ni agace kibasiwe n'intambara, aho ahamya ko yiboneye abagore bari batewe ubwoba n'indwara zari zibahangayikishije zatewe no gufatwa ku ngufu, ibigereranywa nk'intwaro ikoreshwa ku rugamba. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.